السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم في السوشيال الوقت والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. زي ما جينا قلنا قبل كده، شعارنا ايه؟ نحب بعضينا. ما تنسوش قبل ما تعمل اي حاجه تصلي على النبي، وصبعك الجميل تعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. احنا 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل معنا الكلاب كلها كده بره زي ما انت شايفها كده اهو، عشان نشغلوا الكلاب اللي مش شغاله. الكلب اللي بيبقى خايف بيتشجع من كلب تاني وبنشغله معاه برضه بالايه؟ بالخشبه، بالبوصه، بكل ده زي ما جينا قلنا. ما بنعتمدش على الكرباج والدراع، لان دي مش وسيله. لو مثلا انت حاطط كلبك حراسه او اي حاجه يبقى مثلا بالكرباج والدراع. كل شغلنا بيبقى بالبوص، ماسوره بلاستيك فاضيه اللي هي ما توجعش الكلب زي ما انت شايف كده اهو. والنهارده ان شاء الله جاي لنا اخ عزيز غالي علينا قوي قوي، كان جاي وجاي مخصوص اصلا عشان يبص على الكلب المارينو، لان شاف الفيديوهات بتاعته وكان مش متوقع ان الكلب ده هيشتغل. وقبل كده جه قال لي قبل كده الكلب ده استحاله يشتغل ويبقى الراجل اول. طبعا اخويا وحبيبي احمد كمال شرفتونا طبعا اهو شغل الناس من الاخر، اي خدمه. فان شاء الله هو جاي كده اهو برضه، فجاي يبص برضه على الكلاب. وطبعا اخونا احمد برضه بيشوف. تليفونك فين؟ في جيبي. ايه ده؟ معقوله؟ ما شاء الله. طبعا هو كان جنبنا هنا اهو، ومشكلته اللي يقول لك كان جه عندنا برضه قبل كده فتره وشاف الكلب ده يقول لك لا استحاله الكلب ده يشتغل. بص قول له سيكا اهو، سيكا اهو. بس خلاص خش على الخشب دلوقتي. ها خشب وبوص وبلاستيك، بص كل حاجه. اتفضل. لا انا عايز حاجه خفيفه كده. ما هو ده خفيف، كل ده خفيف. خد اهو اهو. اتفضل. مش لا حضرتك اضرب، مفيش حاجه اسمها مش هضرب. ما انت ايه جايين عصايه دولسي؟ لا عادي عادي براحتك. هو خلي بالك بس. جدع شكله عمال ينط تشتغل. ادي لا ما تشغلش بقى كده الفلوس ده بيتكسر في ثانيه. ده جاي تدريب لسه، ده لسه عامل ده بيمسك خشب لسه. جدع احسن. ايوه كده جدع. امشي جدع. احسن ايوه كده. امشي. اديله البلاستيكه الثانيه دي، اديله البلاستيكه يبدل. هو ده لسه، ما انا بشتغل عليه لسه اصلا. امسك يلا، امسك جدع. ايوه كده جدع. اهو امسك يلا. ايوه كده امسك. احسن. ما هو احنا الكلب لما بيبتدي يشتغل لازم اسيبه يمسك كده ويتم كده فيها. بعد كده خليه بقى يبدل. ما عشان لسه بيبتدي يمسك. لو انا نغزته نغزه كده اهو خليته يبدل دلوقتي هيخاف يمسك. انا عايزه لا يمسك عشان يتشجع. جدع. وبعدين برضه ما بيتلمك اهو. انت بترمي نفسك انت
جدع جدع. ايه يا ابني؟ ايوه كده، شاطر شاطر. جدع جدع. تعالى يا سيسي، كلم عمه بقى، كلم عمه اهو. سيزر انا، ايه ده؟ ايه ده يا سيزر انا؟ ايه ده انا؟ امسك يا سيزر، امسك. ده بيأمري. ده يا بص بيعمل مروحه وامريكاني وكل حاجه. ايه ده يا سيزر انا؟ تعالى. ايه ده؟ بص احنا من اي حته هتلاقي طالع من هنا، من اليمين شمال. بتطلع لي سكه بت اهو سكه. بس 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 بس. جدع جدع. اهو اهو اهو. امسك امسك يا بحر، امسك. ده كان بيخاف من الخشب. امسك يلا، امسك يلا. ايوه كده جدع، شاطر شاطر. احسن. امسك يلا. ايوه كده جدع جدع. خلاص يا عم انا اسف. جدع شاطر شاطر. تعالى شاطر شاطر. جدع جدع. تعالى تعالى. اوعى يا ابني. جدع. تعالى تعالى. يلا 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 اهو الكلام ده برضه حتى الكلاب امسك. يخرب بيت فقرك. امسك يلا. امسك يلا. امسك يلا. الكلب ده كنت رابطه عند ابو صدام على فكره. لا لا لا، ده ما بيطلعش من هنا. ما بيطلعش. هات اي حاجه، ارفع اي حاجه. ما هو امسك يلا. امسك يلا. بعدين يشتغلوا بقى على دوشه مش دوشه الكلام ده. هات يا عمر، هات الكازاريلا والخشبه. هات الكازاريلا والخشبه. برضه على الصوت برضه ان في كلاب بتبقى شغاله كده اهو، وتيجي على الصوت لا الكلاب ما اشتغلتش. بص امسك يلا. امسك يلا. امسك يلا. امسك يلا. امسك يلا. امسك يلا. احسن احسن. امسك يلا. ايوه كده، ايوه كده جدع. خد اهي اهي اهي. خبط على الكلب الجديد ده برضه. امسك يلا. امسك يلا. امسك يلا. احسن احسن. شوف كده سيزر يشتغل عليك. امسك يا سيزر. ماشي مش هشتغل. جدع جدع شاطر شاطر. طبعا الكلب اللي بيبقى لسه شغال لازم لما يشتغل ويدي لك نتيجه لازم تروح تشجعه، ان هو بيبقى فرحان قوي لما يجي يشتغل ويمسك حاجه. جدع جدع شاطر شاطر. وكمان ده بيشتغل شراسه وجمباز كمان اهو، يعني 2 في 1 اهو. امسك يلا. ممنوعات من امسك اهو. مفيش حاجه ممنوعات من بتاعتك انت ما هو ممنوع اهو اهي. قول اهو. بس انت يا فزع ده اللي يعتبر ما فزع ده اللي انا بنيه. فزع ده بتأسس من الصفر. ما كان ما ترفع ايدك. ترفع ايدك اهو دلوقتي اهو. انسى ويندوز بقى دلوقتي. وبعدين تربطه في اي حته، تخش تحننه يمين شمال خلاص. لان انا اشتغلت معاه واحده واحده، لان وقفت التدريب اشتغل معاه واحده واحده. عد اهو. الا بقى الكلب البلاك بقى ده اللي رجل قوي بطيء قوي في تدريبه لسه. بطيء في التدريب. لسه بنشتغل. ده برضو من الكلاب اللي احنا كنا بنقوله عليها. في كلب بيشتغل بيبقى دمه حامي معاك، وكلب بيبقى بطيء. ده بطيء لازم ترمي له حاجه تخش عليها تديله حافز، غير كده ما يشتغلش يفضل كده. لسه بقى بيخاف من الخشبه، يخاف من الكرباج بالدراع. شغالين بقى معاه واحده واحده.
بس ده غير بتاعك ده. ولا؟ لا لا لا، ده جاي تدريب بس. ده جاي بعد ده اشتغل ما شاء الله، يعني ده بقى له اسبوع ما شاء الله كويس. اشتغل الخشب كده. هو كان شغال ايد وشغال 10 على 10. الخشب ترفع الخشبه يخاف. حتى صاحبه كان عندي امبارح برضه، كان مبسوط قوي اللي هو الكلب اشتغل. فالكلب يخليك انت بتشتغل معاه بتبقى انت فرحان. غير ده يفضل شغال معاه مش عايز. ترفع الخشبه، ترفع الخشبه اللي هو رايح انا اتفسح، رايح حفله، رايح دريم بارك، اكل واشرب وانام واعمل بيبي. طب الكلب بس اللي بيبقى ني اللي بيطلع كده شغل معاه واحده وواحده. لا ده انا سببه مش بقول لك بتبقى عليه، جينات، بتبقى جينات. بتبقى الكلب بيتلعب معاه ياما، لعبي صاحبه يطلع يلعب يهزر كده اهو، ما بيشوفش ناس. ممكن يكون بينزل بس مربوط في مكان بس كده اهو، خلاص محدش بيزاوله، محدش بيضايقه، محدش كده اهو. كل اللي رايح واللي جاي يلعب معاه. يعني انا بص، اول ما اخش عليه هيروح ناطط عليا اهو. بص اهو، بص سنه اهو، وهيروح ناطط عليا دلوقتي فوق. بص اهو، بص اول ما بقى اهو تعال. بص. طب كويس اهو. لا اول ما تخش يروح ناطط عليك. جدع شاطر. لسه بحاول بقى اللي انا شغاله. لازم تشتغل مثلا بايدك، يا اما ترمي له حاجه قدامه حافز. لسه بقى عايز بقى اللي انت تشغله. فدي الحاجات اللي بيبقى ايه بطيء معاك شغل الكلب فيها. بيبقى بيزاولك بقى في الشغل بتاعه. التدريب. طب التريكات بتاعت الكلاب الشرسه، يعني انت مثلا كلب زي ده انت ممكن تدربه، او مثلا هو المالينو معروف هو بيبقى دمه حامي، او مشهور عنه ان دمه حامي. هو دمه حامي بس برضه مش كله. يعني هو ده كان جاي 7 شهور مفيش. ايوه كان صفر فعلا. مع ان بصاحبه بيقول لك انا كنت جايبه هو جرو صغير كان دمه حامي. ايوه ما هي دي بتبقى. تقول له طب ازاي؟ لعب الجراوي ده بيبقى كان بيسافر ويرجع، ما بيلعبش، ما بينزلش مع الكلب. الكلب محبوس فوق سطح، محبوس في قفص. ادي مثلا اللي بيعمله. فالكلب ما اشتغلش. عشان هنا لما جه بقى هنا واشتغلنا معاه واحده واحده عشان يبتدي ايه. الكلب ده فاضل له برده حاجه واحده، اللي هو يطلع في الشارع في الدوشه والعربيات. عشان ما يهبش عشان هو اصلا متربي في مكان مقفول. دلوقتي لما كنت بربطه بره انا كان يخاف ما يشتغلش خالص. دلوقتي بقى بيشتغل بره حلو قوي. اربطه تمام. لكن لو يسمع صوت بقى العربيه كلاكس صوت يبقى قلقان. فاضل له برده اللي هو ايه يطلع بره يمشي وسط العربيات يقعد. هي دي كده اللي فاضله له. لكن هو كده اهو كلب ما بيتلمسش، محدش يجي جنبه، يشتغل يستحمل ضرب، شغال 10 على 10 دلوقتي. بس ده قاعد ياما. بس هو انا وقفت تدريبه، كان قاعد استضافه. بس هو الكلب عشان انا حبه بقيت اشتغل ايه معاه. كل 3 4 ايام، كل اسبوع ابتدي اشغل لغايه ما الكلب بقى طالع كده اهو ما شاء الله. وبعدين الكلب كمان يعني عارف عمر وعيالي، لكن اشغله عليهم. ايوه ما هو شبه الجيرمان صاحبه واحد. لا لا لا، بس هو برضه اكتر. يعني هو بيدي ولاءه لواحد بس. ايوه ما هو بيدي ولاء لواحد صاحبه واحد. هو ده يعني يلعب معاهم وكل حاجه وبتاع. يفسحوه بس لو شغال لو ايه ده يا فزع. وهو لو وقفوا جنبه وما لحقوش يبعدوا عنه يروح نتشهم. انا شايف عمر كان بيرقص باليه كان يروح ناتش على طول. جدع فزع شاطر. بص ولا هو الزمبلك شغال من غير اي حاجه. لا شد ما شاء الله. بقول لك ايه، لو يقعد في القفص هنا اهو يطلع على الحيطان كلها. غزال. بس انت هتلاقي مكانه دايما دايره كده اهو. هناك دايره. الكلب ده برضو كلب بنيته كويسه. سيزا شوف بيتكلم عليك اهو. لا انت تمام يا بابا. بنيته كويسه بس هو ايه، طالما الكلب شغال بتبتدي انت تشتغل. ولو الكلب مش شغال تطلعه يقف مع الكلاب يشتغل معاهم. بص انت تلاقي كل الكلاب بتهوى والا الكلب البلاكوت قاعد يفلي نفسه يلعب في شعره يقول لنفسه حواديت. مش انا مش تبعكم.
ايه اللي جوه ده؟ ده كلب بلدي بتاع الناس الفرنساويين استضافه، بس ما حدش يقدر يلمسه. اهو شايف؟ جيسي اهو. دخل ايدك، دخل ايدك من تحت، وطي كده ودخل ايدك. عندك يا عم. يا عم ماشي مش مهم، خليه يعض، حته صغيره. خليه يعض، خليه يعض. يا ابني يا عم اسكت بامانه معانا يا ابني. تعال يا جاسي، بس انا هو لازم يقف بس. تعال تعال يا حبيبي، تعال يلا خد، تعال يلا. مش عايز، ملوش مزاج. بس لا بس الله ينور.